Dobar dan svima. Krajem novembra 2022. su u Podgorici u muzičkom centru održani prvi crnogorski dani arhitekture. Iskoristili smo priliku razgovarati sa predavačima. Arhitektura u vremenu interneta biva pogrešno protumačena kao slika, kao razglednica, lišena svojih ostalih karakteristika, procesa i konteksta. Želimo približiti vas arhitekturi, a prostor koji vas okružuje približiti vama, kako bi ga zajedno sa više pažnje promatrali i učinili što boljim mjestom za život. Dobrodošli. Andrija Rusan. Bez želje da budem patetičan, postoji par stvari koje su moju generaciju arhitektonski oblikovale kroz deceniju kojima smo se zarazili prostorom. Svjetski časopisi El Croquis, Detail, sajtovi poput divizare.com ili misark.com i prije svih hrvatski Oris. Kroz časopis koji je trajao od 1999. do 2020. ali kroz dane Orisa i Oris kuću arhitekture, ovi ljudi su napravili više za arhitektonsku scenu ovih prostora, usuđujem se reći, nego jedan fakultet za sebe. O sjećanjima, utiscima i arhitekturi. Jedinstveni Andrija Rusan. Uživajte. Dobar dan, Andrija, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Kako ste? Ja sam odlično, što i vama želim. Hvala najljepše. Ja bih, moram da kažem u startu, ja ću biti sklon da zloupotrijebim ovaj naš intervju, ovaj naš kratak razgovor, svega par minuta, možda 10-ak, ali volio bih da s vama podijelim, zapravo mi dijelimo jednu strast određenu, a to je strast prema portugalskoj savremenoj arhitekturi, prema Portu prije svega. Ja bih malo o tome, sad ako se sve pitajte što god hoćete. Povukao bih jednu paralelu. Recimo, najčešće ljudi su skloni razmišljati o nekim velikim imenima u svijetu arhitekture, vi ste ih upoznali nebrojeno mnogo, kao oni su sami od sebe proizvod. A ja bih htio da recimo se vratimo na tu arhitekturu Porta i da napravimo jednu vrstu nekakve brze geneze, kao Fernando Tavora, odakle je zapravo počela cijela ta priča, preko Alvara Size koji je prvo bio njegov učenik, a onda i čovjek koji je dobio šansu u njegovom studiju da se počne baviti zapravo praksom, da radi konkurse i slično, a nakon toga je Eduardo Soto de Mura kao učenik Alvara Size. Ja bih volio da nam približite to nešto malo, možda nemam ovako jasno pitanje, ali ja gledam na recimo Oris kao na neku vrstu Fernanda Tavorovih prostora, ako me razumijete. Dakle, volio bih da napravite samo neku paralelu 2.3.1999. gdje je bila recimo hrvatska arhitektonska scena, a gdje je sad? To je pitanje. Pa je li predugo? Ne. 2.3.1999. godine je bila godinu dana prije 2000. godine, kada je u Hrvatskoj došlo do promjene vlasti. Nisam ovdje radi bilo kakve političke agitacije, niti me to uopće ne interesira, ali je ipak znakovito da je promjenom vlasti, zapravo ne promjenom, nego dolaskom nekih ljudi na političku scenu, odlučilo se u Hrvatskoj graditi drugačije. Dobre arhitekture ili drugačije arhitekture i nove arhitekture pogotovo nema bez politike. To znaju ljudi koji grade kuće, da kada politika nešto odluči da se može graditi. Naravno, nama je arhitektima ne da se prodajemo politici, nego da zapravo iskoristimo taj trenutak za dobrobit arhitekture, a to znači dobra arhitektura i dobrobit društva. Tada se počelo ostvarivati program poticajne stanogradnje. POS. Niz mladih ureda je tada stupilo na scenu. To je probudilo jednu fantastičnu energiju i strast, jednu zdravu konkurenciju. To su bili natječaji, pozivni natječaji, otvoreni natječaji i zapravo tada je napravljen jedan iskorak u razvoju hrvatske arhitekture koja je naravno u 80-ima strašno pala i na svim ovim našim prostorima, a pogotovo u 90-ima taj suludi jurnjava za profitom i novi bogataši, mali i veliki projekti, izgubljenost
struktura upravljanja u svemu tome dovela je do toga da zaista je Hrvatska i arhitektura regije ili ex-Jugoslavije zaista došla u jednu nezavidnu situaciju. U Hrvatskoj ja mislim da je 2000. bila ta prelomna točka. Prije toga se pojavio ORIS, naravno nikakve veze sa tom odlukom o poslu, nego srećom za ORIS. I mi smo imali više materijala za kvalitetnu objavu i zapravo tada smo pokrenuli taj jedan kotač. Kad kažem mi smo pokrenuli, nema tu nikakve namjere, nikakve tu... Imamo danas neke zasluge, ali nikad se to nije radilo zbog nekih zasluga, niti to gledamo na to da smo bili zaslužni, nego smo naprosto se mozaik počeo sam po sebi slagati i ORIS se sam našao je taj svoj dio u svemu, našao svoje mjesto ili mu je dano mjesto ili se dogodilo to mjesto u tom mozaiku. Tako da je to bio jedna dobra situacija za hrvatsku arhitekturu, a naravno mi smo htjeli objavljivati hrvatsku regionalnu arhitekturu Srednje Europe, zato da bi zabilježili tu arhitekturu, odnosno da bi ju pokazali prema van. Objavljivali smo strane projekte nama dragih arhitekata, uredništvu dragih arhitekata. Znači, s jedne strane smo privatizirali situaciju, ali svjesni te odgovornosti jer onog trenutka kad ti otisneš časopis, staviš ga na scenu, zapravo si preuzeo neku odgovornost i moraš biti toga svjesni. Nije to samo igrarija. Može biti igrarija, ali ako to nema neke podloge, objašnjenja, argumenata, sigurno to nije dobro. Sigurno će to propasti. Tako da smo najedanput počeli otkrivati, osim ovih susjednih zemalja, naravno da je tada nam Slovenija bila izuzetno interesantna, jer ona uvijek i u Jugoslaviji i danas je ispred svih nas, tako i u arhitekturi. To se i danas vidi. Zagreb, Hrvatska je pod velikim utjecajem srednjoevropske kulture, time i arhitekture, tako da nam je Beč, Austrija su nam bili interesantni, ali onda smo počeli gledati okolo ili smo paralelno s time gledali okolo, pronalazili ljude, imena i onda su se oko tih imena ili u tim nekim točkama smo shvatili da vidiš, iz Španjolske smo već objavili 10 projekata, iz Portugala, tog malog Portugala smo objavili, 5 projekata, pa najedanput smo shvatili da je Čile jedno fenomenalno izvor kvalitetne arhitekture. Tamo je recimo ta politika izuzetno važna, zato jer je tamo politika prepoznala arhitekturu kao svoj brend kojim će se predstaviti svijetu i apsolutno su uspjeli u tome. Nizozemska, Skandinavija u jednom svojem dijelu. Tako da smo, manje nas je Francuska interesirala, manje Italija. Naravno, Švicarci su svijet za sebe, Japanci su planeta za sebe i tako dalje. Tako da evo, to je redoviti sastanci uredništva, propitivanje, argumentiranje, sukobljavanje ili neću reći svađanje ili argumentiranje oko raznih stvari zapravo su profilirali stalno preispitivali uređivačku politiku, a naravno da je Portugal mjesto koje je posebno inspirativno. Ja znam što je za mene ovako prva asocijacija na, recimo, dane Orisa i mogu da izdvojim jedno predavanje koje uvijek će me pratiti kad razgovaram sa studentima u odnosu na sva ta neka velika imena iz svijeta arhitektura za koje očekujete da nekako možete da se pripremite na njihova predavanja i slično. U jednom trenutku u sali Vatroslav Lisinski se ugasilo svjetlo i počelo je predavanje jednog čovjeka koji će meni od tada postati jako bitan. To je Aleksandar Brodski. Mislim da je bilo pitanje 2010. godine. I to je nešto što je za mene bilo, dakle, hoću da kažem da je koliko to zapravo znači iz perspektive nekog koji je odrastao uz Oris i kao arhitekta i kao čovjek.
Ali koje se vama zapravo predavanje ili koji se vama intervju nekako poslije tih 21 godina, ako se ne varam, radan časopis Orisa, 25 godina uopšte Orisa urezao pamćenje? Kada imamo vremena, onda kada je takva atmosfera, sad nemamo tog vremena, najedanput uđemo u priče kao odgovor na ovo pitanje i tada počinju priče, počinju anegdote, počinju sjajne, šarmantne situacije i zapravo, neću reći da nema granice i teško je izdvojiti to. Aleksandar Brodski, pogotovo kad se privatno s njim družite ili komunicirate, on je jedan svemir za sebe. To su ljudi slobode. I to je jako teško dosegnuti. To nije pitanje samo odluke, ali naravno da je odluka da se bude takav važna, ali to nije pitanje formule, to je pitanje vjerovanja glave. Vrlo blizu njemu, ne vrlo blizu, mislim, jedan drugi čovjek, to je Smiljan Radić, koji je, to je oličenje slobode. Alberto Campo Baeza, znate, Zumthor je jedan autoritet kojem se možeš diviti. Švicarac je, ali je zapravo drugačiji nego ostali Švicarci, pogotovo jer se kasno počeo baviti arhitekturom, pravom, zato jer on zna što je biti stolar i tako dalje. Tako da sad bi mogli zaista jednom sam se sreo sa Tadaom Andom, ali ta razmjena pisama i poruka zapravo opet govori o jednom svijetu za sebe. Volim govoriti o tim svjetovima. Ne? To su ljudi koji imaju tu aureolu i zaista su to ne samo te kuće koje grade, nego način na koji govore, na koji se druže. Recimo Glenn Markat, Australac, Bože moj, bili smo zajedno, baš zajedno x puta. Bio je gost, moj privatni gost i na večeri, i moja supruga koja je arhitekt i koja uz to i sjajno kuha. Tako da, znate, slušati te ljude nije samo pitanje o arhitekturi, nego je pitanje zapravo kako se živi i onda zapravo shvatite da je iza svega toga zapravo arhitektura je samo jedan segment života, ali izuzetno važna da bi taj vaš život bio ispunjen i da bi imao podlogu za dobro življenje. Imamo vremena samo još jedno pitanje. Htio bih da naglasim nešto. Zapravo, vi, ukoliko se ne varam, vi ste 1997. godine osvojili nagradu Drago Galić Hrvatskih udruženja arhitekata za stambenu arhitekturu. Tako da ste vi zapravo u tu priču o Orisu ušli kao neko već koji za sebe imao određeni opus s arhitektonskim studijom Rusan i prije toga kao freelance arhitekt. Ja bih želio samo da vas pitam nešto. Nakon svih ovih godina, provedenih i u praksi i u izdavaštvu i u uredništvu, što je zapravo bitnije? Baviti se, praviti arhitekturu ili pričati o kvalitetnoj arhitekturi? Pa vi ste mene pozvali ovdje i sad sa mnom razgovarate zbog Orisa. Prvenstveno zbog Orisa. Ne? Ja vjerujem da je mnogim ljudima ili jednom dijelu ljudi koji su ovdje danas, koji su slušali moje predavanje koje je trebalo staviti u 40 minuta, to je Oris i moja praksa, bila iznenađenje moja praksa. Dobro ili loše. Ali ja to vidim kao jedan paralelni put, svijet i mislim da nemoguće je da ne treba, potrebno je imati, da bi dobra arhitektura bila vidljiva, da bi bila dostupna, da bi imala svoj utjecaj,
potrebno je imati izdavaštvo, odnosno taj drugi medij treba se baviti tom arhitekturom. Ako toga nema, onda je ta djelatnost je nevidljiva, kao što sa svojim prijateljem, light dizajnerom Dejanom Skirom, koji mi stalno govori: Andrija, ja mu vjerujem i zato surađujemo, Andrija, ako se ne vidi tvoja kuća, ona ne postoji. Zato trebaš mene kod dobrog light dizajnera. Ima pravo. Tako da dobru arhitekturu treba prezentirati, o njoj treba razgovarati, treba kritički razgovarati, dobronamjerno. To smo nažalost zaboravili, to smo radili davno. Danas postoji ta kritizerstvo ili kritiziranje svega i svačega samo zato da bi se novine što bolje prodale, da bi bilo nešto što bolje gledano, što više gledano, ali jedna dobra analiza arhitekture, pa koja podrazumijeva i negativnu kritiku, nam je izuzetno važna, jer svaki dobar, pošteni arhitekt nakon negativne kritike, pa makar ga pogodila tog trenutka, ako je pošten, otići će doma, u miru će razmisliti, stavljati argumente na stol i reći: pa vidiš, imaju nešto pravo, moram biti bolji. Bilo mi je zadovoljstvo i nadam se da ćemo imati priliku da nastavimo ovaj razgovor. Ovisi o vama. Hvala.